por causa na serie operasyon del otoridad que taman target mga drug racers, mga illegal huego como apol-apol y otros pa. Este día para mandamira que seryoso el gobierno lokal y el otoridad na di ila kampanya. Usando el maso y pison, y empeza a quebrar el oficiales del ciudad con el mga apol-apol, que grande problema del mga mayores, y asilata con el mga mufflers o alboroto tambucho del mga motor, que más de 200 pedazo, que tiene valor de cerca media milyon. Asigun con el alcalde Climaco, tiene asigun el directiva para con el todo la oficina y especialmente ng mga opisyales también del sanggunang panglungsod para enforza el leyes de tráfico. Tiene kita direktiba con Inspector Langal that he will facilitate and supervise the prevention of drug racing. December 31, Colonel Magnaye waited until December 3 in the morning just to prevent these mufflers from being used to cause noise pollution to the people, and not only that, it will endanger the lives del diaton mga motorcycles. Este dia takikita yan turnover sa sila mga mufflers kay kita strict instruction that they must stop drug racing in the city because we have complaints no less than by the bishop and all the patients in the hospital. Si Councilor Josephine Pareja has been tasked also to supervise the prevention of the proliferation of drug race in the city. Aumento con este, tiene también sila destrozo y hace para con el mga reventador que confisca na centro del pueblo que alcanza 10,000 de pesos el valor. Lo mismo el concejal Jimmy Villaflores el maneja con el pison y así ipit con el mga confiscao gamit hasta el mga boga que peligroso también. Junto con el alcalde Ben Climaco, el otros pa mga konsehales que amunta con el pison. El jefe del Operations Branch del Zamboanga City Police Office, Police Superintendent Ariel Huesca, ya dehama por sa mensahe para con el mga violador del ley. Yung message namin sa mga motorist na nag-engage pa rin sa illegal drug racing activity, pati yung ibang motorist na gumagamit ang mufflers that emits excessive noise, mas maganda itigil na nila ito kasi kung hindi nila itigil, yung instruction ng city director namin is to hit them hard by issuing temporary operators permit. Lo mismo el administrador de la ciudad Maria Angelique Apolgo y habla que este principio pa lang dal di la kampanya y esperanza con el mas afretado operasyon di ila y otra oficina este año. Albert Luna, Dateline Zamboanga.